GC News, hot news, all time, latest and hot news. And on the Bremo, yes, and Trini Bako, I would didn't know Kumasi to say the good of Akufo Addo, ye papa, but you say Akufo Addo a bought a minor to say what mamma for Munina, a good now what they are separate on our together. Now, say the people writing 7 million, let's just say. So we can subscribe to the channel now, let's just say over subscribe. What do you mean? The click the subscribe button. Now, what the notification. When also what's can be. I feel we are now like video. Give us a thumbs up. Watch share my offer for so now when you be now watch it. I feel Yambura singing. Yes, actually, Bako Nana Jantuah Kumasi within tomorrow. Share a fair word and some to be idea. Akufo what to be money. Akufo Addo. What you say, Akufo Addo Wabon man will good numa to say your Okatia don't Dramani Mahama no obey 10 times to cry to say what money must say. Now what the one moment of the Okoso or the Hoya Fatu to be money Akufo Addo. Emma would dance some to go now Eddie. Yes, Emrano, you move in a catchy putty and several years and 20 Eddie to be our Tessa Akufo Addo Wabon mine. Mamma for you to say what maybe be a passa, ET and some of the Ghana say to the level where Oma mu sponsor ye no. Omu nye sikampo enom de atua yeka. Yeah. Omu because purchasing power confirm to ade no manya sika ba beto. We obi ade bia obi ye ka obi asem an yenso ye kan ye asem. Ye mpanyifo ye a omu hwe yesu kra nti omu ka. Aye. Say na no na ayi. Ye mpanyifo ye ne ye aye kan ya ye nse me pese me twamfo ni bia Ghana aduru. Ye mpanyifo na omu hwe ye no ekomu di omu. Because sika na wo se agege no. Client ni ntimi ntua. Ebusia me twamfo ni amoahu se na nado danko so anopa me sori ne mani abre wo papa isu a na eye oyaw esu anibre enam de ka asem no. Because this is not the Nanadua we voted for. We go adwuma. The okache Jo Mahama nyina no waye no be 10 times. We go adwuma. Wa ma adwuma ye fo ho kire wo mu. Minsi min ko bia ye ankase ye kan ye de. Ye mpanyfo mu di anim. General manager, program director mpanyi ye ntuo mu ka because sika na we say clients ne ba no. Clients no ko mu say adwuma mu no nye. Enti ebeduru baabi ye nyina no ye ntimi ntua ye ka adwuma no kra oba na wo twefa obo ekwam dewu onim sika multimedia ye de se petru ena me nko bias me kam ya masem multimedia onim sika ye spende ye kwa ha mama efe na wo se ye tuka kwa ha anopa ne ye fa we onim petru nko a ye sei e wo sa de we hu. For almost from January till this time adum so sika multimedia ya say no ewo fuel ho for generator multi enya adwuma multimedia ho so kire no ye de ye kan ye de so bi kan dia ye multimedia e sori anopa ne ye ka mo de ma ne ye so ye kan ye de because of Nana Akufo Addo adwuma boni a waba be dinti no and the business all businesses are crying o kan wunti e kan ne aye ne te say ye de me nyim na atwum ye o meka no kre akyerɛw Nana Akufo Addo agu Ghana Wabon do na juma nso ani o super incompetent Jo Mahama de no any 10 times and this is the reality now no be kwaka depreciation dollar no the rate of depreciation oh ekode but them kosa na chesa so nko na ate brofo me to dollar 4.3 me se enye o de na ni nam 15 ni 16 no o se eye adan rate of depreciation no businessman na first no na Jo Mahama time de $4,300 Akoto $1,000 or de $43,000 Akoto $10,000 na te say or de $150,000 na $160,000 Akoto dollar no o say sa businessman ni jintum sa wo de na ye inflation a afechire ne say inflation I ni number 23 no o say wo de na ye na Jo Mahama de na ye 15 no enye wo de na ye enti still ayemu abaso what broke Kaguo, Jo Mahama Dene enye na obefa ne na de call 120 122 no oni nam air cost 700 o se wo de ne ye enti yemma wo kwan ne to aso because why are there e pufu sem ne say ni nyina so amawie no mo se mu nipa so nsa nka ho
Nti enye yewura ene e ka kire mo se munyi ntuma ko bia hunya nsa so obeji atum se ade no menye na we de mesrɛ mo we de akesesem saa ne akesesem ye ade ene ye Mahama enke ko 20 cedis Mahama enke ko 50 cedis. Are you okay? Bibia ye boko na onim de nti atuti Mahama unim de nti atuti Mahama MPP munim de nti atuti Mahama Naka say two tiabo Mahama say catch say Mahama and Kebe 50. Are you okay? Bibi are you okay? And then I must say before sir. What kind of life is this? Na tutu memu na ho yira. Kenyan sasam kire yan so a na de bia mu ye hi. Mo kan sema ye bube fu 10 bia. Huh? Utofu asa wo engine asay. Every week me nko ba bia o. But every week kubeti no what to petrol close over 1,000 2,000 ukon one ko bia because uto fuel 300 1 day 2 days uko buy anasa. And I am wondering for how you survive. Taxi drivers in boat for how do you survive? A cray ye no say utia nipa no kra 1,000 Ghana cedis and no kono timi to aduane pedia and kenye problem. And then because of that, and crown would declare na ya because enyoma na ye de nu aduane amani pano enyoma na ye de nu aduane amani pani nyina ne said anya papa because de ye papa ne bo den and then nyane ne de ye papa no 40 50 60 70 80 na nipa sen obi kwa kopɛ dokono na no ye basic dokono no ene dokono nchenam ne na sefo no unkuta 15 20 untimi ndi enti anopa 15 enyumre aden Mama, ye young girls ne mrantie no maba wa nyina obi aye de opa because krom ha no baby adu no you need to survive all because of Nana Akufo Addo yentimi mfekire ye sen kan kire no se papa na gu adwuma papa na bon man no motete wona mo kamfo ne saa mpanyifo obi yentimi kan no kran kire no Bawumia cry disappointed in Nana Akufo Addo. I'm telling you ontimi nka na Bawumia na cry disappointed in Nana Akufo Addo. Sa no kran na mpempifo ntimi they know say Nana Akufo Addo ye problem. Nana Akufo Addo onye problem for only MPP. Wabeye adeso ama Ghana. Nana Akufo Addo is a headache, is a burden on Ghana. Waye adeswa. Oni obi akrati for din komo obi ya no atwa fonbo. Ena me ne professor bi din komo. Obo Nana Akufo Addo din no ahome. O say papa ina dai. Nebukadnezar bi ne de ne ba ne so anase dai. Why? For the first time na me general manager ono ehwe me so. Yentua ne ka ebe de kra no anya akomapa. So onye obi a owa abadaya na oba no de ekom ho general manager otiwo ekom de no all because of clients intimi ntue sika no enye ono anso because okoto dey enyoma egu nyina ye intimi nto enyoma nyina boa ye dey be Kenyans asem kire ya musori a you're only interested in breaking the 8 na sebi Ghana for ya jimi ana na wo ya de na obi nka nche so wa ya de wo na obeka che se wa ya de wo na obeka che se wa ya de. When it was time for us to get Mahama off, you didn't tell us who. Ghana nini who say was sema enye de obeka. Respect us, buyen. MPP for mumuyen. Mumbuyen ye nipa, ye ne to abamamu. Munyo bia, ye ne to abamamu. Magum kofu adwuma basa. Mo the Ghana Revenue Authority ni namoso. Munya adwuma, obi so ye adwuma namosade. Revenue Authority for tata omu. Adwuma ni nyina agu. Nkofo adwuma nyina agu me wo for future life a obetena ha enyo nyoma nyina betimi aka wa ha chi o chefanebo businessmen o muni me kasa na afa Owusu dollar no krom nya bi adani ete ho sa adani aye ho sa maku nkofo adwuma mo nkanya nsasam nsa nkyere yen na mo say insult yen mo didi atem na ya ade ma ya ade ene jueku ene kufa de adwuma pa o ye de hwan hwe ye nyimi yo ekwan ye fa so tuti adwo Mahama no saa kwan na ne be fa so atu atia mu de mungusu nya de mo ye no ye mu bi nkofo tie ye no nkotuti adwo Mahama enti mungusu anam nya de mo ye no ehia tan young lady bi o TV3 o kasama MPP ye busa ni say nyoma boa ye de a na young guy raba me oba de anam nta atake no die nti na nyoma na ye ya COVID-19 die nti na intos no Russia ye assassin da Russia intos ne bayire da Russia na krati fo mafia de ka tse ni pase die nti intos ne boye de no enye Russia ni Ukraine na no MP ba ku bi ti UTV
enke John Mahama anka dollar no enke 2050 Ghana cedis. Is everything okay? Don't insult us. Don't insult us. Me maybe I know my dean, but say I'm sorry and kasa. Sending people in this party will think say as Jimmy. It is enough. Respect Ghanaians. MPP respect Ghanaians. Yenjimi ye na John Mahama de mai. Any see any kofa. So why are you telling me say John Mahama? John Mahama. Alternative is scary. Alternative. The enya no na me 2017 me to cement 26 Ghana cedis. The na enya na me use no. Na me to as of 2017 na me to petrol 20 Ghana cedis. Na me say enye 2017 na me say enye iron rods na say 3,800 ton na enye you say enye and I will say eye nti wo ba be ye ni ye within 18 months wo be ye ni ye. And then what is happening? Businessmen are crying. Sir, woman achicha mo bia no edi tumi na ma na kan wo die no e na wapono bi edi ama wo. Etumi nana no. Sure. Tumfo na nana no. Wonim se me no friti nipa atu dodo no aye nimbra me ni wo. Tumfo se nipa ho atwa ho ahie nyina dodo no anim ebre pa. Woni no mienu mo cha se di nkita ho. Adam no ne free fa no 77 ansa na wo sa ba me bo ana. Sese afi apem ahankura dio so me bo a nana se ono free fa penso ni nyina o kai. So ono wa a champion bo tata wo ba London nyame no na nam ne Kojo Kyeremanteng nom. Na champion tata wo ba London no kai. So ono ene Kojo Kyeremanteng enne nam. Ansa na wo sa ba ya mo ba be gina biwa ansa ya sa ba ya ne woti he. Sana esa ba obegina biwa ne. Me broche ba ya me lawyer no me no na ko ni nyina. Tu bo so fred broche ba ne lawyer no ono na e ko ba nyina. Ani akwa abapim ne. Enu na makwa ababepim ne. Enu aso nkrofo be ka kire so won po asem. Nra nkrofo be ka kire se obi ana na mfi. Eso wa nya ntum wo ka se da bi se dem se ne tie de ente sa. Oti an bia no wa ohunu. Wo so wa nya ntum ka se da bi se dem se ne ente die ente sa. Me de kakra ne se media futupa nam de be mawo. Tumfo se o mawati ase se won de futupa e no de be mawo. De Ghana fo pani adwuma. Ghana fo de mo pani adwuma. De pani ayarhwe. De mo pe ayarhwe. De pani nkoso. De pe nkoso. Na enu a na ye hwehwe. Enu a na Ghana fo mo. Ye to aba na wie ya ye bobo se wawen. Obi gina TV3 so wo ka kire nipa na wo se wo na TV companyfo no Kojo Mahama wo ka kire nsa aba na de kom ne abufuo na to ye. So we na we ka Kojo TV3 kan so ko Mahama na ka kire nsa de kom ane abufuo ele to ye. Na asa akọ na do so ka kire nsa te kom ne abufuo so no nso ba no anye de kom ne abufuo be sa ato ti kan kan kire na do so oba na so wan hwe ne ye kom ne abufuo no de pam Mahama no embi na de pam wo ho nim de Tumfo judi oso wo hu nim de wadre wo mpesika ye hwe bio de wadre wa bo bread de wo mpesika de aye hwe enti se kun hu na ye adwuma no ye se wa ba kun hu fo do Ghana hu do awo no ko ye adwuma na bo Ghana fo edin ku an se wo pe se de adro de edin ku an de be odin be komu sa ampase wo mampanyi bi ba na e fre na adoda wo ba be ye Ghana ye se de adro de hian se betima ya ade na daachi yakase o mampanyi bi ba Ghana na efe na adoda Kwaku Addo obeya ade ni pa nyina ni da so ni pa nyina Ghana fo se Ghana fo nyina ni da so Ghana fo o mani da so na so untimi nye di nyina na so ye bi mi nse wo mo achicha mo bia no edi tumi na ma na kan ho wo die no e na wapono bi edi ama wo etimi nana no tumfo na nana no wonim se me no yo wuti for we and samaye na Jantuah edi to bia award to be mane eyi Akufo Addo o jesa Akufo Addo Wabon base o manu we go yuma jesa ni ma e bisi basa na wori ensem do na atuga nika was GC news so na wo hwe no se winya subscribe ya na se o ga subscribe no like it na wa share video no ama ofofro so enye bi na wa hwe ko so betin a chere wadin afa aye se wo gina ho e wo comment box ni mo beti ni kabi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.